الذي أعزنا بالإسلام والإيمان والإحسان وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan na aram Islam, alhamdulillah, irinesab kita zaman na to ini waktu persukuan sin guru na to mulia amoy nyari harait kubihayaon insyaallah dimihil na isabkato taniyong pengajian serta pagpatungtung labi-labi na zaman na to ini baya-baya longta magdaratong-datong na in yanganangan yung muhot sin pangatayan na to amoy in dumatong na siya magtuwi sa supaya in kita makatunay sinsalago nagpo pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala mo ng bulan Ramadan. Sabi ito, yari siya waktu ini dimihil ka ito taniw pengajian tungod papagsadya bulan Ramadan insyaallah ta'ala na sadyahon na ito yung ginhawaran na ito amuin sumampang sin ibadat sa lago-lago ng Allah subhanahu wa ta'ala amuin halkaan na ito in waktu ini halkaan na ito in uno-uno pakaradyaan amuin di na ito madawhat harukaing bulan sumakawa di hadya bulan ini insyaallah na yari yung guru na ito amuin dimihil pengajian waktu ini insyaallah in siya ini matarang nakatutan yung katantan Direktur si Ma'had Muti Al-Islami, demikian Direktur dari si Ma'had Al-Ittihad Bid-Da'watil Islami. Insyaallah abi hayaun itukbal ko in guru na to kalasan wa ron na wayang dan Syekh Abdullah Yasin wal yatafaddal fadilatu mashkura. Alhamdulillah. Allahumma lakal hamdu kama hadaitana lil Islam وأنعمت علينا بما لا نحصيه له عدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على هذا النبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه والعاملين بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In موضوع نتو دوميني إن شاء الله سبحانه وتعالى pagsadya habulan Ramadan. Dain mga hambuok khutbah simpamho na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagsadya hapagdatong si bulan Ramadan. Khutbatuhu sallallahu alaihi wasallam bil istidadi likudumi syahri Ramadan. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jannata latazinu minas sanati ila sanati bi syahri Ramadan fa idza dakhala Ramadan qalatil jannatu Allahumma ij'al lana fi hadha as-sahr min ibadika sukkana. Dengan Ibn Abbas radhiyallahu an namung siya nagsabda yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nato din surga pangaling-arihan din hatahon patahon. Pangaling-arihan din hatahon patahon ha bulan Ramadan. Apabila sumud na dumatong na yung bulan Ramadan, namong na yung surga,
in agi niya Allahumma ij'al lana fi hadha sahar min ibadika sukana. Ya Allah, papanjariha kami din ha bulan ini, din ha mga ipon mo kabutangan, din ha mga ipon mo butangan nila. Allahumma ij'al lana, ya Allah, lahum sin surga. Papanjariha kami habulan ini din ha mga ipon mo butangan, hantian nila. Wa yaqulna al-hurul 'ain, iban namong in mga hurul in, mga biraddali alom sin surga. In agi nila Allahumma ij'al lana min ibadika fi hadha sahar azwaja. In agi sim mga biraddali alom sin surga, ya Allah, papanjariha kami din ha mga ipon mo habulan ini asawa nila, mga asawa nila. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana nafsahu fi shahri ramadana falam yasrab fihi muskira. Hadis Rasul isiyo-siyo, biyari hala niya ginhabaran niya bulan Ramadan, hindi tuod siya, wala tuod siya minum halom sin bulan Ramadan sin makahilo, walam yarmi fihi mu'minan bil buhtan, iban wala niya, wala siya nakapamong atau mamong hatay manghod niya mu'min bil buhtan sin, at wala siya nakapaghimumungan ami bukod bunan. In buhtan asyaddu anwa'il kadhib, hati niya in pagyanon buhtan siya na labi kangian niya din ha magputing, magbisara bukod bunan. Walam ya'mal fihi khati'atan, iban wala siya nakahinang dusa, wala siya nakakumit dusa habulan Ramadan. Jawajahallahu kullu laylatin, paasawahan siya sin Allah Ta'ala hatiap-tiap dum mi'ata hawra, hanggatos nga ibo biraddali. Wa bana lahu qasran fil jannati, iban babangunan siya sin Allah Ta'ala astana halom sin surga min jahabin wa fiddatin, ya awonin astana iawin habulawan iwan filak, wa yakutin wa jawarjad iwan sin yakut iwan sin musa. Law anna ad-dunya jama'at faja'alat fi dhalika al-qasr lam takun fihi illa qamarbitin anzin fi dunya. In halga sin astana siyad diyaha manusia aipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, paunan siya astana halom sin surga, bisan pa in dunya ini hambuukon hinangon siya astana ununain halom sin dunya ini, di da siya makatimbang, biya da siya sa pantun hukot manok-manok hadunya, atawa hukot sin hayop di hadunya. Wa man sariba fihi muskiran
aw rama fihi mu'minan hisiyo-siyo makakumit do sa habulan Ramadan, makainom alak atau makahilo atau nakapamong hatay manghud niya bariman nakalimot nakaputing atay manghud niya bariman ay nakapagputing wa amila fihi khati'atan sarta makahinang siya dusa akhbatallahu amala larakon ba'talon sin Allah Ta'ala in amal niya sanatan maba'tal in kakahinang niya ibadat niya sin halom sin hang katahon fattakullah syahra Ramadan. Hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, pag mabuga kita niyo kabugaan na tuod in bulan Ramadan ay farihalaon tuod na to pagsadyahan na tuod in bulan Ramadan. Aminin hutbah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sahrullah, nato in bulan Ramadan bulan siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala an tafratu fi amin katinggalan na to in mga ibadat halom sin bulan Ramadan. Wa qad ja'ala Allahu lakum ahada asara sahra. Narto tiaunan kamo, tiapanjagan kamo sin Allah Ta'ala ang putag 2 bulan tamat tauna aw tan'amuna pag life-lifean niyo ay pag kasanyangan niyo fiha halom sinang po tag 1 bulan papagduhol bayaon kita kabayaan sin Allah halom sin ta laom ta papag painumon kita pakaunon kita hadum niya adlaw niya ati niya wala kita piyapag tangka sin Allah subhanahu wa ta'ala wa taladzuna iwan doon kamo magpiyag kasaddapan niyo atawa pagkukuyagan niyo pag inom makanan niyo in hangpo tag 1 bulan. Wa ja'ala li nafsi sahra Ramadan iban fi'aun sin Allah Ta'ala siyuko niya in bulan Ramadan fahjaru sahra Ramadan anibi niyo tuod in halian niyo tuod in di makahinang kita niyo dusa habulan Ramadan. Amo ito din ang mga hutba si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga umat Islam na ini pagsaddiyasin laong tasurga habulan Ramadan karena intafik ta pagsaddiya habulan Ramadan ito laong tapagsaddiyasin tao halom sin surga atawa surga sin Allah Ta'ala iwan namang sin mga hurul in niya ito bika sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mahuli marikita niyo pa uno isabin isadya na to maripabaranta uno impatot na to hinangon ha pagdatong simbulan Ramadan atawa di parumatong imbulan Ramadan karena nagdaratong-datong na ulang labiin bulan na to hangpo tag 5 kasuwangan konsumyon simbulan Sha'ban panungaan na sin Sha'ban mga barhurmat nagdurungo in Rasul sallallahu alaihi wasallam habulan Sha'ban diha ini impagsadya niya habulan Ramadan hambok riwayat agon niya piwasahan in bulan Sha'ban habiya ini bulan bihaon agon niya piwasahan in katan adlaw niya uno maksud dito ati niya pagsadya si Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdatong simbulan Ramadan ati niya mabiyaksa na siya di kasiyawang mga magda
di na siya kabukatan. Di na siya kahunitan. Amo ito mga umat Islam. Damit kiyan pagsadya na ito bulan Ramadan, magpataod na kita niyo sin ibadat na to. Sunnat manunat, pagbasa sa Quran, umingat na kita niyo sin unoin rukun sin bulan Ramadan, o sin pagpuasa, unberi ni aturan niya, biasin pagpuasa sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingaton nito sin tiap-tiap ang katauran ka. Ito rin ang pagsadya sa bulan Ramadan. Istighfar at tawbah pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in bulan Ramadan, sa sutsi bulan, sa reyaw-reyaw bulan, na suway tayo siya bakon sin sa reyaw-reyaw pagbahak sa sutsi nyawalihan jasad bakon sin sa sutsi nyawalihan iwan jasad hangkan neton dahin ha mga pagsadya na to ang bulan Ramadan at tawba an nasuha. Amo na yung pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pag-istighfar, patawron ni istighfar, patawron ni ibadat, patawron ni puasa sunnah, patawron ni pagzikir, patawron ni pagduaa, patawron ni kasunat-sunatan alaw mo. Hakatan bulan Sya'ban, hakatan bulan Sya'ban. Diyan asin asabot ta ay doon, kita pa hindi magsadya piaaw ng bulan Ramadan hakar na amoin ipon sin Allah Ta'ala amo na yung kita niyo hasupay haon pagpa chargelan sin kita niyo hasupaya kita niyo aron makapaglumba-lumba kita niyo magpatauran sin ibadah. Akan ito dihilan kita na sa Allah Ta'ala amoin biabidda niya in karayawan signifikan sin bulan Ramadan bukon biya sin karayawan signifikan sin dugaing bulan biya sin hangputang isa bulan. Ito mga umat Islam amoin hasufaya kita niyo piaon biabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala hasufaya kita niyo makapaglumba-lumba magpatauran ibadah magsadya kita niyo bang siya dumatong na bulan Ramadan. Mga bariman, dahil ha mga nasabot ta pagsadya pagdatong si bulan Ramadan at tawba an nasuha. Amo na yung pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala ay pagsutsi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bulan sutsi bakon tay sabsin sa sutsi in mawak kanya in bakon sin pangatayan sutsi sin akida sutsi sin ibadat sutsi pamikir sutsi in hibak na to hialok na to ha bulan Ramadan amo na in bisita sin kita niyo dumatong amoin tiap-tiap hanggatahon makamisa. Amoy ito mga umat Islam in muna pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po ning pagtawat haparkala binisbati li haqqillah haparkala hak sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan hak sin ifun niya amot yung tawbatan na to amot yung tawbatan na to. Bunal doon namong Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala qala al-ulama namong yung mga ulama as-salafus salih salaful ummah at-tawba wajibatun min kulli dhanbin in taubat wajib siya taubatan in tiap-tiap hambok dosa tiap-tiap dosa hambok dosa suwaya to hambok tauba hambok dosa hambok taubat. Wa in kanatil ma'siyah banging kaunan sin maksiyat bainal abdi wa bainallahi ta'ala antara sin ipon
iban sin tagipon. Antara sin kita iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maasiya antara na kapag maasiyat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung tawbat niya. Amo yung maasiyat pagkala la tatalak bihaqqil adami. Amo yung bukon siya manunsyuki hak inahinang tayaon dusa amo yung bukon manunsyuki roon hahap sin manusia anak ako ada. Bang indo sa yung antara sin ipon iban sin Allah subhanahu wa ta'ala tu insarat niya. Insarat sin tawbah. Hamuk din hatun sarat ikaisa ay yakla'a anil maasiyah. Subay na siya gumawa mi hubuun niya niya rin haginhabaran niya imaksiyat na hinang niya. Isa kaulala, hiig niya na bang mga badyo, hubuan niya na yung badyo niya in di niya na sulugon magbalik. Hikaru asarat manunjo kipahak sin Allah dusa pa Allah Ta'ala an yundima ala fi'liha amuin pagsusunan mo na in bakas na hinang mo yaw ay in bakas daakan sin Allah Ta'ala na haman-haman mo napahil-pahil mo in piyardo kay mo sin Allah wajib kay mo sin Allah abihaon subay nagawgot na kaw pahugoton mo na baugbogan mo na indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon mo na haman-hamanon bukon mo na pahil-pahilon bang sa upamain pag ibadat mo sambahayang mo jumaat sadya bihaon subay na siya 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isa, subuh. Ayaw mo na itong pahil-pahilan at pahil-pahilon imangayat ko. Awa ito yung tawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito hadakan niya. Hambok ito upama na indakan si Allah ta'ala mataon. Mataon, mga tuan, mga rin. Kung sadya hambok, kung sadya sambahayang. Demikian bang makamasiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa lagu-lagu masiat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yun, tinggalan mo yung piyawajib kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fiyardo, piyawajib. Ang kanin definition sin wajib, bang mo katinggalan, o no, magdusa ka, dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarati karwa an yandama ala fi'liha. Ikatu an yu'azima alla ya'uda ilayha abadan. Ikatu sarat dusa pa Allah Ta'ala tawbat niya suway nakagawgot hindi mo na pagbalik-balikan salama-lama in maksiyat yaon. In kakahinang yaon in napahid-pahid mo daagan si Allah subhanahu wa ta'ala atawa in maksiyat yaon subay mo na ito gawgot na in pangatayan mo in di mo na isaban magbalik di na kaumat to magbalik pamaksiyat yaon salama-lama nalawang sin mga ulama paimpakada ahada hadis salata bang maig hambuk din hato ini hasarat sin tawba an yakla anil ma'asiyah as-sani an yandama ala fi'liha hikato alla ya'uda ilayha abada hambuk maig din ha ini unoy nagi si mga ulama lam tasih tawbatahu di kuno masa in tawbat niya invalid in tawbat sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang wala maighamok din hato sarat kasabo wa in kanatil masiyah yato haq fa Allah ta'ala masiyat fa Allah ta'ala
manunjuki hahak sin Allah Ta'ala narugtol mo nahinang mo na bangi sabing kaunan sin maksiyat yon tataalak bi adami manunjuki pa anak apo Adam ay papagkahimumano siya unoin sarat niya ang sarat pasurutuha arba'atun in sarat niya upat in sarat dusa pa Allah tu in sarat dusa pa mangsamano siya upat haji salasatu intu ini ay yabra'a min haqqi sahibiha amuin subay magpalakpas kaw dahin hahak sin tagdapo kaniya bidin baingka na malan banging kaunan longta parkala yon arta pagkahimumano siya nakawa mo ukun labay din ha aturan kasara atawa dugaing pa rin ha arta ito upama raddahu ilay intawat niya subay uli kaniya bangi makawa mo arta sin tay manghod mo subay intawat niya hiuli mo damikyan bang mo siya pagkala nalimot mo siya, intawat niya, dahon mo magbisara, baitaan mo tuwan, magmayaw ko kamapan, nalimot ta ka hawak to yon, initampan. Yato intawat, manunjo bang parkala, papagkahimaan siya. Yato ang arta, hiuli. Bang nalimot, intay manghod, atin niya, baitaan, dahon mo magsalasay, atau patarangon mo kanya. Yeah. Sarta mga yukaw kamapan. Yatun tawbat pa pagkahimano siya. O in ka na haddun kadafun na baging kaaunan niya uno biya kadap natuhuma mo siya. Natuhuma mo siya biyan. Kapahinang mangi bag-iman natuhuma kapahinang mangi na amun ini atin niya wayron makaingat ka niya, Allah Ta'ala, tupot Allah, iwan ikaw. Mahuli ikaw yun makaingat. Unuin, tawat talab afwa. Mangayo kaw kamaapan kanya. Mangayo kaw kamaapan habihaon. Kana, amoy ning pagsad diya bulan Ramadan. Pagsutsi, sinya walihan. Wa in kana tilqiba, bang mo siya, hintay mang nalimot mo, istahallahu minha, dahon mo siya magsalasay. Hadi ikasung sin pagbanta nyo atau pagdada nyo. Wada alahu iwan imbaiton mo siya, pangayon mo siya, dua apa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian lang si mga ulama, wayajibu ay yatuba min jami'id dunub. Wajib kuno sa pagtawatan ng kataan dosa. Fa intaba min ba'di habangkaw, intiyawatan mo sadya kaiwanan dosa, wala muliya mo din kaiwanan, sahhat tawbatahu inda ahlul haq. Sana kuno intawat niya intawat mo hasila mga tao ulama atau salafus salih ahlul haq amoy niyaon kanila ingka sabon na alam min dalika dambi ati niya manjari na ito wa baki alayhi al-baqi in wala niya piyagtawbatan na masiretun dosa niya masiretun daw dosa long si mga ulama wang amin wala mo piyagtawbatan amin to mga umat Islam. Wafi waktu tawbah, waktu pagtawbat. Singkita niyo, kala Allah Ta'ala, wa huwa alladhi yuqbalu at-tawbata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at. Siya Allah Ta'ala amin, tumayma tayma sin Allah Ta'ala yung tawbat. Pagtawbat din haipon niya, iwan maapon siya din ha mga nahinang niya do sa kanya.
Wa an Abi Musa Abdullah ibn Al-Qais Al-As'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yabsutu yadah bil-layl. Allah subhanahu wa ta'ala buklarun niya in lima niya mulia maha suci maha tinggi Allah hadong liyatubal masiun nahar hasupaya makapagtaubat in makahinang dusa sinadlaw. Wa yabsutu yadahu bin nahar buklaron ukawon sin Allah Ta'ala in lima niya haadlaw liyatubal masiun layl supaya makapagtaubat in makahinang dusa sindong hatta tatlo syamsi min magribiha. Allah subhanahu wa ta'ala ang punon niya isyusin ipon niya magtawbat kaniya sahingga di pagumuha in matasuga din hasadlupan. Di pagumuha in matasuga din hasadlupan. Mahuli mga umat Islam. Hambog din ang mga hibak na tuha bulan Ramadan at tawba at nasuka. Hambog din ang mga pagsadya balikan na mo amunain pagtawbat. Patawrin ni istighfar, magtawbat na kita niyo before dumatong yung bulan Ramadan. Bangdo sa pamanos, pagkahimamanos siya, amotin sarat niya, iganap mo hasalat sinto sa pa Allah Ta'ala inhambo ito. Eksaminon na to na bihaon, yung ginhabaran na to, lanuan na bihaon yung ginhabaran na to, asal isang malano, wala nakapagtawbat, magtawbat na, awang parito wala niya kitawbatan, magtawbat na siya, kataan dusa sa ito tawbatan, kana hambukin niya amuhin pagsadya na to bulan Ramadan. Patawron ni istighfar, patawron ni puasa sunnah, patawron in dua, patawron in zikir, patawron pagbasa Quran, amuhin pagmura, pagsadaka, hakagausan, uno-uno na ito, anaron na muna in ginuhabaran karena waktu musim pag-ibadat, paglulumba-lumbaan sin kita ng bulan Ramadan. Yan simpaman sin Allah, sabi ko ila magfirati. Paglumba-lumba kamo, pahinang hikaampun kami sin Tuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam, daakon kita bisan nagkuman, hambuok bigi hulma, magpalakpas, dahil haapin ka jahannam. Ay daakon kita magsadaka, daakon kita dumihil, daakon kita magmura bulan Ramadan, ilang bukod Ramadan. Labi luwa bulan Ramadan, mga umat Islam, in ibadat na to lipat, manglipat, in sunnat na to bistahon sin Allah Ta'ala, hambok fardo, mahinang na to. Masya Allah, amo ito hangkan kita niyo in patut na to pagsadya hiwak bulan Ramadan, amin mga nasabot ito ay ibadat katan. Ibadat, labi-labi pagtawbah, tungod fa Allah, iwan tungod papagkahin na to manusia. Mga barformat in din ha mga mapatot na to, kagwasiyat, wiyasiyati, ang mga perkala, susungon sin kita niyo, yan na sin bulan ini, in bulan Syaban, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agun niya puasahan in bulan Syaban ay puasa sunnah. Ana dami kiyanin kita niyo bukon sadya in pagwala dito in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahaba tabi'in sampai in imam upat nasabot wala ito tanto na pag-ibadat pagbasa Quran suway panungan sin Syaban. Bukod mga tuan mga raya, kataan bulan Syaban, doon niya, adlaw niya, patawran ng ibadat, patawran ng pagjikir. Biyasing kaibanan, nga bulan Syaban, sadya basaw ng Surah Yasin. Doon hadya panungan si Syaban ang pamagdua. Doon hadya bulan Syaban ang pamagtiwaw kur. Masya Allah, bukod nito, mga tuan mga raya. Pag-ibadat, kataan bulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ito suntuan sin kita niyo, upihan sin kita niyo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagsadya na bulan Ramadan, bihat to amuin mag-ibadat, magpuasa sunnah in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dami kaya ni pagbasa Quran in Muslim bukod sadya bulan Ramadan.
in mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila wajib kanin pagbasa Quran, bisan dakon hangka page, hangka ulat sin Quran niya, o makabasa sila alom sinang kaadlaw. Alom sinang kaadlaw. Sabab in bulan Ramadan, kana ito mukha ng pagsadya na to bulan Ramadan, kiraatul Quran. Sabab in Quran timurun ha bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Na bulan Ramadan ang pagturon sin Quran. Na yung pagbasa sin Quran kung sadya ha bulan Ramadan. Kung sadya ha bulan Ramadan. Lari luwa ha bulan Ramadan patauron yung pagbasa Quran sa afdalud dhikri ba'da qawli la ilaha illallah qiraatul Quran. Demikian ang riwayat hadis Rasul, afdalud dhikri qiraatul Quran. Sa afdal zikir fa Allah Ta'ala amna yung pagbasa Quran. Ang kanito din ang mga pagsadbiyata, iwak na to bulan Ramadan, maray na dumatong, amo na in patauron pagbasa Quran. Mga umat Islam. Damikian in pagtawad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banta kitaon mariin ano. Long sin Rabi ibn Haysam li ashabi, qala Rabi ibn Haysam li ashabi atadruna ad-da'u wad-dawa was-sifa. Kaingatan niyo kayong pag-iyanon sakit iwan ubat iwan makauli. Kaingatan niyo in sakit longi Rabi ibn Haysam ha mga iwan niya in sakit iwan ubat iwan makauli. Kalula inagi sin iwan niya di na mo kaingatan. Di ya Allah ishab. Long hi Rabi ibn Haysam ad-da'u ad-dunub. In sakit amo na indusa. Amo na indusa pag yan. Karena in mano siya bang makakumit dosa, in pangatayan niya, asal-asal niya puti, katamakan siya. Biya, in tamak niya itom, hambok dosa, itom, mitom in pangatayan. Mitom. Waddawa. Waddawa, in pagyanon dawa, ubat, al-istighfar, amunain, pangayong kaampunan pa Allah Ta'ala. Hangkan ito rin ha mga pag-ibak na to abulan, patawron in tawba, iwan istighfar, pangayong kaampunan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Amo ito in ubat, istighfar, pangayong kaampunan, at tawba. Washifa, iwanin, pagyanon, punuin, makauli, ubat niya. Antatuwa summa la ta'uda. Amoy pagtawat fa Allah di mo na ono pagbalik-balikan, di na kau magbalik pamasiat yaw ay tinggalan. Amoy ito mga umat Islam. Long hirabi ibn Haysam ya ashabi atadruna ad-da'u wad-dawa was-sifa qalu la qala ad-da'u ad-dunub was-sifa'u al-istighfar wad-dawa al-istighfar was-sifa an tatuba summa la ta'ud. Asarap ito mga umat Islam, amo ito rin ha mga isadya na to bihaon. Hari pa dumantong bulan Ramadan pagtawa sababin puno amo rin sa afdal hibong law na to kahinapusan sin hinan na to marayaw labi marayaw bung lawan sin labi marayaw amo na yung tawbah pagtawbat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niyo mga umat Islam, ubos kita niyo sumambahayang pardo puno na wakto. Puno yung naginatuos kita sumalap. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Magtuloy kita umiyan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ang ito hindo ka ito si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamang nga salatul mafruda, iwan gayro mafruda. May tayat to. Magtuloy kita mga yung kaampunan sin inta o magsambayan din pag ayon niya yaon sampay siya mausin sambayan niya.
biya na siya at iniyaway mo na dosa-dosa niya. Napagpak na yung dosa niya magad hatuwig pag-ayin niya. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya na siya sin at amuin bay awon suwa mag-anod haunahan sin halaman niya. Amuin maigo siya tiap-tiap halom sin hangka adlaw makalima. Ang kadlaw karo makalima. Laong sin mga sahaba ya Rasul aw pa ba laong sin Rasul sa mga aw pa makapinday ng mga luwag sin tauhid to. Laong sin mga way na. At iway na dosa niya. Sa may ta kita usumbayang istighfar, astagfirullah. Bunglawan mo in labi marayaw sin labi marayaw. Amo na yung tawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Beto in Rasul sa ahsan, bunglawan mo sin ahsan. Afdal, iban sin labi afdal. Amo ito mga umat Islam. Asabab ito, damikyan. In usul sa'adatul abdi, bakas na inalasabot ta. Mintay nun tayad to. Amuin, basic, puunan. Gamot sin, karayawan sin ifon. Iyawan doon kayo mo. Sa supaya madawhat ta, in karayawan, dunya akhirat. Amin tiyaga makatos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-usul التي تبني عليها سعادة العبد ثلاثة. In puunan basic, amuin, doon nabangon, tumindo, hataas niya in karayawan sin ipon, tufarkala. Likulli wahidin minha diddo. Tiap-tiap hambok din hato aon makabatal lawan niya. Paman fakada dalikal asal, na bang maig in usul yawn, hambuk din ha usul yawn, hasaladiddo. Jumato kay mo in lawan niya makawatalkan. Uno in usul sa adatul abdis tufarkala. Tauhid. Panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in lawan makawatasin tauhid. As-sirko. Damikyan, hikarwa, as-sunnah. Uno in lawan sin sunnah. Makaig sin sunnah lawan niya kawatalkan niya. Al-bid'ah. Ay kakahinang pag-ibadat ukhrawiyah, mag-imbento inamukmano siya, maghinang-hinang, doon nakalapal, doon nakaakida, pamarat saya, doon nakajikil, doon nakadua, doon nakahaya, tungod ibadah, na ineton, mabatal in sunna niya. Ikato, at pa, didduha in pagtaat, pa Allah, mauli pagtaat pa Rasul. Uno'y makawatasin taat ta, amon na al-ma'asiyah. Kasi nasabat ta, ma'asiyah, swerte tawad. Ma'asiyat, o ma'asiyat pa Allah, ma'asiyat pa pagkahitamaan siya. So ay ito tawbatan. Na, into ini, in makabata hatu ini, at tauhid, as-sunnah, at ta'ah, makabat hambo, mabatal siya sin hambo. Auno, wa khulul qalb. Amuin way hapangatayan, way ro ng pangatayan mo, bisan biyahang luk ragbabaya, so fillah Allah Ta'ala. Hadaakan sin Allah. Wa fima inda iban way rum baya mo, sub mo sin unuin, bita sin Allah Ta'ala, hadlaw kana amin surga niya. Diyagan tayo sin Allah Ta'ala. Wa minar rahba iwan way roon buga mo minho din ha bita sinala siksa kangian min maila ha amoy nasabot hadlaw kiyama kadarat sin Allah. Mga bariman, akrabosay ilallah, sa suok-suok dan wasila lawayan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno, in sarayo-rayo sa suok-suok lawayan dafa Allah, pakasi pakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaulungan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakasihan kita sin Allah. Akrab wasay li Allah muladimatis sunnah, suway tattap ka mamamogbog sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haibada sin Rasul, hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na in bulan Ramadan
ibaitaan kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy ning pagsadya ta bulan Ramadan. Ibaat ta bulan Ramadan. Doon kita sunnah niya. Sumu li ru'yati wa aktiru li ru'yati fa in gumaw alaikum fa akmilu iddata Sa'ban 30 yawma. Ayaw tatinggalan ito. In sunnah sin Rasul, wajib din pag kita bulan asusunod. Hapag tagna iwan hapag buka. Sin kita niya. Insyaallah ta'ala. Sunnah ito sin Rasul. Wajib niya. Pag kita mabaya amoy dan hikasukta farida pakaampunan sin Allah parahmat sin Allah mulazimatis sunnah wal uqut pa hasalta biyabaw bugan mo in sunnah dipenan mo in sunnah sin Rasul buko mo larapon in sunnah sin Rasul buko mo tayong babawan sin pikilan sin manos ya pikilan sin ikaw sasat sin saitan bangkaway taan sunnah alam mo di ka magkahagad. Kakahinang sin Rasul, ikaw huminan ka, umimbento ka, kayong pikilan, atau kakahinang. Di ito manjari. Mga umat Islam. Ukufaha fi dhahir wal batin. Doon hasunna ka, siguro hadahir, hakatampalan, iban habatin, akida mo, pamarat saya mo. So ikaw roon, dahir, batin mo, tumindog hasunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wadawamong iftikhar sarta kakkal kau magpatikufu magpatihina kau ilallah wa iradatu wajha iwan in maksud mo kana sin Allah waqda tunggal bil qawli wal af'al hahimumungan mo iwan kakahinang mo kana sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma wasala ahadun ilallah illa min hay wayroon duga ingdan hikasugpat mo hikadawhat mo rida sin Allah kaampunan sin Allah wayroon hambok kasugpat sin hambok mano siya duga ingdan hato pagkalay kasuk niya pakaampunan sin Allah wa ma in kataan wahid isiyo igan niya bukto ni hambok din ang mga tuwi ni illa bin kitai anha aw an ahadima atawa buktoon niya din ha kaniya atawa hambok din ha ini buk din ha tuwi ni ati niya di siya makasampay makasugpat pa masuok di siya makasuok parida sin Allah pakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ito mga umat Islam din ng mga basic sabay ingaton sin tiap-tiap Muslim labi luwa maray na yung bulan Ramadan sadyahon sin kita niyo in pagdatong sin bulan Ramadan bakon na to sin sasut si pangatayan sa lano-lano ginhawaran din naman pamikil na to pangatayan na to jasad na to, sadyahon na to, pagpupuyag kita niyo pagdatong simbulan Ramadan, kita pa hindi mapuyag isanin surga, sin Allah, kawiradalihan, halom sin surga, iyaon na sila amin, na ngayon pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang man sila maasawa, sin ipon, sin Allah ta'ala, na pupuasa, iwanin surga, bang man sila, may nang kabutangan din ang mga ipon, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paida mga tuan mga rayang tiyo-tiyo makawata idaatul waqti ashaddu min al-maut in lukpason si mano siya in waktu niya lawaon niya in waktu niya di ni hargaan in waktu sangat in kangian niya rin hakamatay lando in kangian din hakamatay lian na idaatul waqti karena in lukpason sin ipon in waktu labi luwa habulan Ramadan, bisang damikian bisang bukon habulan Ramadan, tangkati uka anillahi wad daril akhirah. Bang mulukpason in waktu di muhargaan di mo pagayon pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bugtuon niya kau din ha Allah ta'ala iban din ha adlaw akhirah. Uturun niya kau para sugpatan mo fa Allah ta'ala, iwan para sugpatan mo adlaw akhirah. Wal maut yang katiuka ani dunya ing kamatay
Ati niya, bugto niya kao din hadun niya ini, wahlua iwan sin mga tao hadun niya ini. In kamatay. Adapon, in waktu, lupason mo amoy ito mga tuang mga rayo. In kalugi anta. In kamatay, wang siya mo, bugto adya kay mo, bugto kao rin hadun niya iwan tao, uloon niya. Arapon in, lupason mo in waktu, asad dominal moti ay, amo na, bugto kao rin ha Allah Ta'ala, iwan ha dawakira. Murah-murahan mga umat Islam, amo ito ni kapatumtum na mo, ha ginhawabaran na mo muna, ha tungod sin, amo in pagdatong pagsadya sin kita niyo, pagdatong sin bulan Ramadan, mahuli pagmayan papagparakaton, katon niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di lang papitan niyo umor, kung iban baya, ating abutan na to pa in bulan Ramadan, pila adlaw ra kuman, kulang lari-lari ang po adlaw, insyaallah ta'ala, magsama-sama kita niyo, Panginoon na to pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, rong mayan, amo in abutan, sin kita niyo, sarta, kahipuan na to, hawak to in ibadat, sa taon-taon pa Allah Ta'ala, doon niya, adlaw niya, minitan, jaman niya, mahapon niya, mahinaat niya, di tatulog pason, aon sadya, ibadat, ika, loon ta kanya mahuli ako qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, murah-murahan mga kananguan ng mga haram Islam at tunahin na pengajian sa rayaw-rayaw pagpatungtong lalo sa nagatan sin amoy in bulan biya na sinarina mo sa halka-halka mga mag-iman amoy sambil makapaghindo sila mga dapat namun Ramadan na sa diyang katangulan. Sebab sin amin sa lagu-lagu tutong basa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil doon halaw niya bang siya kapag-angautaan. Amin siyoko si Rasul sallallahu alaihi wasallam induman niya, inadlawan niya yato amin persukuan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya pangdaak sin Tuhan Rabbul Alamin, inadlawan niya to, induman ni sabit to amin murul kita singkatan lipa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na murah-murahan ay mga yato kataan naka pahugot sin panumtum sin mga sila amin asal ini kaya ingatan nila yung mga ini sarta amuin makapanghimati ang mga sila amuin wala pa to naka ating marayaw insyaallah murah-murahan yung mga yato kataan dahil kawakto pa ini amin hikasulat na katot na niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ng marayaw na murah-murahan in kami magpasampay sin kasila sa mong kaniyo yan na sinakina mo na hindi na mayan halukak ka inihula na to ini sampay na pakapupuan niya ini katilingkal sinula na to insyaallah ini salam doa kaniyong katantan mga kataw temanguran hakagwa-gwaan sin hula na to dahil di sadlupan sin kita niyo pasumangan pautara pasatan sampai paula Islam ula Arab karando akan yung katantan mga katote mahuran yari kami nagtunay sin amanat sin kamo na in mabaya palumamod kamo insyaallah na amunay ni in bulan law ta ipag tutuyo sin kita niyo magpataod sin amal insyaallah Subhanahu wa Ta'ala na yari kami ini imiwan kaniyo mag-amal insyaallah Subhanahu wa Ta'ala manjari ibalik ko pa ulo na ito kalasan magbalikin microphone sarta magkatam sa pangadyan na tutungyan dahil harwa insyaallah Ta'ala Alhamdulillah Allahumma lakal hamdu kama hadaytana al-Islam wa ballagtana syahra Ramadan Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatina ya rabbal alamin اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
and most